amashuri yawe. Thank God wakafunda yes. Shimira Imana ko wize yego. Asidai mwari akasangwanira nyasha. Ariko Imana itakugiriye ubuntu. Ashirichi. Ntacyo uko ayo mashuri yakamarira. Bible rangu noti banurida kutabagarika kasina Jehova. Biravuga ngo abari mu mudugudu iyo barinde babaki bakabaka building Jehova asibona abari se batarinde n'Imana ntacyo babarinde. Iyo abarubatsi bubaka n'Imana barinde ubusa. Babubakira ubusa. Bale tunaona mkufanga mtu. Ari tubona mu nzira Nakashika kwa next. araona nageze hari accident. So makulisa anga mtaona. Abapolisi baravuga kuti murume uyu atumwa nemunhu anga akadhakwa. Bavuga ngo uyu mugabo yakunzwe n'umuntu wari wasize. Saka anga akadhakwa ndiyariho. Bavuga ngo uyu muntu wari wasize uri mu makosa. But munhu atumwa yasina kudhakwa ndiyafa. Ariko umuntu wagonzwe utari wasize niwe wapfuye. Saka life inodana. Life mu buzima bweze gutyo. Kuti unongori correct. Uri mukuri. Uri right. Uri mukuri. Wabva wafa. Ugapfa. Watumwa nemunhu akadhakwa. Wagonzwe n'umuntu wari wasize. Iwe uri good driver. Wowe umushoferi mwiza. Ari wrong ndiyamusana. Umuntu wari mu makosa akaba. Iwe uri right. Uri mukuri ugapfa. Kurati kuba right is not enough. Bisobanura ko kuba mukuri ntabwo bihagije. Nyasha zamani zikasheka mu peni wako. Iyo ubuzima bw'Imana mu buzima bwawe. Kona kwako amurereshi. Ibi bishoboye ntacyo bivuze mu buzima bwawe. Ndetse tutwisa kudira mu peni iyo utano kuna nangwani. Yiribwira ko umuntu wese wateye imbere mu buzima ari uko ari ibintu ashoboye. Shikandazona makamara basinacha bena. Kugeza aho nabonye abantu bafite ubwenge ntacyo bafite. Nyasha zamani zikasheka. Ubuntu bw'Imana iyo bubuze ibindi bintu ushobora kutabigeraho mu buzima. Kubera Thomas yagiriye ubuntu. Yesu ari kuvuga yavuze ngo abahawe umugisha abizeye batarabona. None se Thomas kuki wabahaye ikiganza cyawe ngo agikoreho? Kugira ngo agufashe. Imana nayo udufasha. Iyo ubuzima bugufashe ushobora kudatera imbere. Ubwenge bwawe bwose ushobora kubura akazi. Umugabo witwa Thomas yaguye hasi. Nta muntu wamubwiye wenyine yasobanukiwe yuko ibyo Imana inkoreye ugomba gusenga Imana. Hari igihe dusenga Imana kugira ngo Imana dukorere ibintu. Hari aho dusenga kubera Imana hari ibintu yamaze gushakira. Tutigeze dusaba cyangwa tugeze gushakisha. Ariko turabifite mu buzima. Uzi iyo umuntu afite abana yibwira ko kugira abana ari ibintu byoroshye. Kugeza aho uzahura n'umuntu udafite umwana uri gusenga ariko nta mwana afite. Aramukeneye ariko nta mwana afite. Ariko ufite umwana ufite abana ntawe ugeze usenga uvuga ngo mwana abana wabonye washidutse gusa yuko ubonye nawe ubyara ariko ntabwo uzi ko ibyo kugeza aho uzabona uzamenya ko kuba ufite abana hari yuko ikurwanya kugira ngo utagira abana. Tugeze dusengera ntabwo ngeze nsenga mu gitondo ngo Mana mbyutsa naje gusenga kubera Imana amaze kumbyutsa. Ntabwo ari byavuze ngo Mana ejo bigomba kubaho ejo ndiho. Hari ibintu ndakubonye mu mavuze aho yashifwe icumi. Thomas ni umwe mu bigishwa ba Yesu ariko ari kuvuga ngo ibyo byabaye mwabonye ntabwo kubyizera. Yagiye yabishize ku mugaragaro yuko umwe mu bayishwa ariko ibyo bizeye we ntabwo ari kubyizera. Murabonye yuko nubwo dushobora kuba duterana mu itorero rimwe dushobora gutandukana ikigero cyo kwizera tuba dufite. Abandi hari ibyo bizera ariko abandi badashobora kubyizera. Ntabwo bisobanura ko ari abantu badasenga
kusvika ipapo. ariko n'abantu batarakura kugeza kuri icyo kigero. Saka Thomas akuda pachena. Thomas yabishyize ku mugaragaro, Ndini handitete. arabwira ngo njye ntabwo ndi ubwizere, Kusvika ndaona zvinobatika keretse paari. mbonye ibifatika mu kiganza cyiwe, Kusvika ndaona parutivi paakabaira. keretse mbonye mu mbavu ze aho yashinzwe icumu. So Bible rati nemumwe musi after 8 days. Bibiliya iravuga ngo hashize iminsi 8 Vadzidzi vanga vari mumba. abigishwa bari bari mu nzu, Masuo anga akakiwa. inzugi zari zikinze, Thomas aiva pakati pavo. Thomas yari hagati yabo. Zvanzi Jesus appeared among them. Yesu arababonekera hagati yabo. Jesu auya pakati pavo. Yesu aje hagati yabo, Ndokubva atanga kutaura naThomas. atangira kuvugana na Thomas, Ndokubva muchibata ruoko rwangu. aramubwira ati fata mu kiganza Isa cyanjye, ruoko parutivi rwangu. shyira ikiganza cyawe mu mbavu zanjye. Thomas ndokubva abata. Thomas aramukoraho, Ndokubva auya pasi akati Mwari wangu Ishe wangu. agwa hasi aravuga ngo Yesu mwami wanjye. Ndokubva anzi unotenda nokuti wabata. Aramubwira ngo kuki wizera ari uko wafashe. Vakaropafadzwa vanotenda vasina kubata. Abahawe umugisha bizera batarabona. Sandonyaya taverenga. Nibyo bintu twasomye. Ndikayandisanangure zvinhu izvi. Reka nsobanure bino bintu. Thomas Thomas haasi kutenda. ntabwo ari kwizera. Indakadzidziswa kuti Yewe nigishijwe yuko kana pasina kutenda iyo nta kwizera zvinhu hazvifambe zvakanaka. ibintu ntabwo bigenda neza. Haugoni kufadza Mwari ntushobora kunezeza Imana usina kutenda. udafite kwizera. Without faith Udafite kwizera you can't please God. ntushobora kunezeza Imana. Reva kuti pazvinhu zvokunamata ushobora mu gusenga panoda munhu anotenda. bisaba umuntu wizera. Pano Thomas haasi kutenda. Muri iki gihe Thomas ntabwo ari Asi kwizera, chekundishamisa ndeichi. ariko ikiri kuntangaza ni iki. Jesu wauya kuna Thomas. Yesu yaje kuri Thomas Ndokubva amuti chibata. aramubwira ngo fata aha. Thomas haasi kutenda. Thomas ntabwo ari kwizera, Asi ari kutenderwa kuti abate mavanga aJesu. ariko ari kwemererwa kugira ngo akore mu nkovu za Yesu. Kureva kuti pane kumwe kuita kwaMwari Ushobora hari ukundi kuntu Imana ibikora, kwokuti anozviita nokuti anokuda, abikora kubera agukunda, kwete nokuti iwewe unomuda. ntabwo abikora kubera wowe umukunda. Tine zvatinoitirwa Hari naMwari ibintu Imana idukorera nekuda kwerudo rwake, kubera y'urukundo rwayo, zvisinei nekuti wanamata kusvika papi, bitajyanye n'ukuntu usenga, zvisinei nekuti wakangwara kana kuti wakarongeka. bitajyanye n'uko ushobora kuba uri umuntu ushabutse cyangwa usinziriye. So zvinhu izvozvo Ibyo bintu rero zvinofanirwa kudzidzisa munhu bigomba kwigisha umuntu kuti Mwari anofanirwa kunamatwa yuko umuntu agomba gusenga Imana nokuti ane rudo runodarika rwangu. kubera Imana ifite urukundo ruruta urwacu. Isu nyangwe tichida Mwari, Na ubwacu nubwo dukunda Imana, asi Mwari unotida kudarika isusu. Imana iradukunda kuruta uko tuyikunda. Saka akatipa mwanakomana wake mumwe chete Sinatuma duha umwana we kuti aite munofamba muchinjikwa. kugira ngo ajye gupfa ku musaraba. Inini ndada Mwari, inini kana ndikanzi tinoda Mwari, Njyewe nubwo bavuga ko nkunda Imana, pane patinogumira semunhu. hari aho ntangirira nk'umuntu. Zvichida ndigoni kutora mwana wangu ndonopa Mwari ndouraya Mwari. Cyane nk'uko byashoboka ko ndashobora gutanga umwana wanjye kugira ngo ajye gupfira. Mwari vanotida kudarika maniro atinovaita. Dukundwa n'Imana kuruta uko twe tuyikunda. Saka vachifanirwa kunamatwa Nicyo gituma tugomba kuyisenga. nokuda kwokuti Kubera yuko Thomas abuda pachena kuti handitende. Thomas yabishyize ku mugaragaro ko atizeye. Jesu ndokubva auya kumunhu asiri kutenda. Yesu ajya ku muntu utizeye. Ini ndaifungidzira kuti kana uchitenda ndopa zvinoitika, Njyewe nimvuga ko nimba wizeye ariko ibintu bikoreka. asi ndakuona the other side of God. Ariko uri kubona urundi ruhande rw'Imana ntayo. Nokuti nekuda kwerudo rwavo Uruvuga ngo yerekana yuko kubera y'urukundo rwayo bhizinesi rako rinogona kutobudirira, business yashobora kugenda neza kwete nokuti wakangwara kubera bitajyanye no ufite ubwenge kana kuti une zvaunoziva zvakawanda. cyangwa bitajyanye n'uko hari ibindi bintu Asi byinshi. Mwari ndowauya kuzokubatisa profit. Ariko ni Imana iwice kuguha inyungu, Iwe hauna zvaunogona, wowe ntacyo ushoboye. asi Mwari vanogona kuzvideredza kuzokugonesa. Ariko Imana ishobora kwicisha bugufi ikaza kuguteza imbere. Nokuti nyaya yekutenda Kwizera iri kunzi naJesu. iri kuvugwa na Yesu. Kwizera Unofanirwa kutenda even usina kuona. Yesu ari kuvuga ngo ugomba kwizera nubwo utarabona. Thomas ndokubva aisa yecondition Thomas ashyiraho kondisiyo, kuti ndinotenda kana ndaona ndabata. aravuga ngo njyewe ndizera nuko mbonye kandi maze kumukoraho. Ndaitarisira Jesu Nari numvaga ko Yesu kusiyana na Thomas, nibwiraga ko Yesu ashobora kurekana na nokuti Thomas. akitaura zvinopikisana nezvinodiwa Kuko naMwari. Thomas ari kuvuga ibintu bitajyanye n'ibyo Yesu ari kuvuga. Vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona, Ngo abahawe umugisha bizera batarabona. asi Thomas ari kuti kusvika ndatoona ndabata. Ariko Thomas we ari kuvuga ngo turebe akavuga ngo njyewe ndizera nuko mbonye. Jesu ndokubva auya kuna Thomas. Yesu aza kuri Thomas. Haasi kuuya kuti Thomas anotenda, Ari kuza kuri Thomas atari kubera yuko Thomas yizeye. ari kuuya nokuti ane rudo runodarika kudhauta kwaThomas. Ari kuza kubera afite urukundo rurenga
gushidikanya kwa Thomas Ndoto na Mungu muri abantu barabona kwidana ne. hari abantu bashobora kubyemerera nanjye yuko Kujishimira shirika na mwalimu upeyi wako. yuko ibindi bintu bikorera Imana ikora mu buzima bwacu Ashisi balefu yefiki yako. ntabwo bijyanye n'ikigero cy'ukwizera Shiri balefu yeko wake no mutano kuna. bijyanye na level y'urukundo Imana igukunda Unesha usigatete. hari ibintu utizera Sa Thomas. na Thomas Asi Yesu anuya. ariko Imana iraza Ova kutibata. Imana ikakubwira ngo kora Asi nyani yemutega usinapata. ariko imyanya y'aho process ugomba kwizera kugira ngo ubone Urate munari bakona mushidereza. bisaba ko Imana ishobora kujya kwicisha bugufi Kuya mulefu yako yewe Thomas. ikaza muri nivo yawe wowe Thomas Nokuti mano kuda. kubera igukunda Kudarika madira unowaita. kuruta uko wowe uyikunda Nokuti bali kuda. kubera igukunda Kudarika kusatenda kwako. kuruta kutizera kwawe Saka Thomas baakabata. Thomas igihe yafashe Anatora shakawanda. ntabwo yavuze byinshi Bali bora mulati. Bibiliya yavuze ngo Akavuga makati my Lord my God. yarapfukamye aravuga ngo Mana yanjye Chiri kumutongamiza. ikiri gutuma apfukama Kuti mnyani. nuko Imana Machikora malose. Imana wirengagisha Nokuti amategeko yawe yose amumba itinema masikatete. yuko utagendana n'abantu batizera Asimu kusatenda kwangu. mu kutizera kwanjye Manitendera kubata. wanyemereye kugukoraho Saka alina mata nikutenda mnyani. ari gusenga yizera Imana Kuti akuna kushita kuti ndinogona. avuga uti ntabwo mwabikoze kubera nizera Mashita kuti mundibatsire mukusakona kwangu. wabikoze kugira ngo ufashe mu kutizera So kwawe mwari asama kuna matwa. Imana igomba gusengwa Uchiziva shirishi. uzi bibiri Chimwe shano kuitira. ibindi Imana ikorera Ashino kuti munyanyuna mata chaisho. ntabwo ushobora gusenga cyane Ashino kuti munyanyukona kutsanya chaisho. ntabwo ushobora gusenga Ati basishimira kuti cyane mwari ane mugonewe. ariko mu kubera Imana Saka igusengwa muri pati vanoshideredza. ikindi gihe Imana Kuti igusengwa ugone kugamuchira chinowaninge netype yako. kugira ngo wakire Zvisina ibisina kwaninge kwakira nelefu yako. udashobora kwakira n'urugero urimo Tine shamwari yangu. mfite n'inshuti yanjye Anogara kunzi Westgate. abahanita Westgate Akandiraridza imba yaakavaka. yageretse inzu yubatse Iri just behind US Embassy. iri inyuma ya US Embassy Akavaka imba inotyisa. yubatse inzu nziza cyane But is not educated. ariko ntabwo yize cyane Haana zvaanonyanya. nta mashuri afite pe Saka akamubvunza kuti what's the secret? ndamubaza se ibanga riri hehe Ndokubva anudza kuti kuita kwaMwari arambwira ngo ibintu Imana ikora kunogona kusiyana nerufu rwako kusaziva kwako hakuna basa. ngo kutagira ubwenge kwanjye ntacyo bivuze Asi vanozviita kuti varatidze kunaka kwavo Mwari. ariko Imana ibikora kugira ngo yerekane ubwiza bwayo mu buzima bwayo Saka Thomas ataura mashoko anobvowa anorwadza. Thomas yavuze amagambo atari meza Remember it is one of the disciples. menya ko ari umwe mu bigishwa ba Yesu Is one of the apostles. ni umwe mu bigishwa ba Yesu Zvikaitwa nemono isangano zviri na. byari kuba byakozwe n'umuntu w'umucece Zvakaitwa namufundisi Thomas. ariko bimaze biri gukorwa n'umupasiteri Thomas Ndovarototi nini handitendi. Thomas bazari kuvuga umupasiteri avuga ngo njyewe ntabwo ndi bugize Jesu ndokubva auya. Yesu araza Kuna Thomas asingatendi. kuri Thomas utizeye Ndokubva azvideredza. Imana yicisha bugufi Ndokubva atendera Thomas yemerera Thomas asingatendi utizeye kuti mubata. ukora hano Isa ruoko parutivi. fata ukuboko ushyire mu mbavu zawe Request ya Thomas. icyo Thomas yasabye Ndiye akati kusvika ndaona mavava. ni wonyine bivuze ngo kugeza mbonye inkovu Kusvika ndaona paakabayiwa parutivi. kugeza mbonye aho bamucumitse Saka icumu Jesu ari kushanda nerequest ya Thomas. Imana iri gukora ikoresheje ibyo Thomas yasabye Yet is a doubting Thomas. kandi ni Thomas utizera Yes, Jesu ari kushanda na doubting Thomas. Imana iri gukora na Thomas ushidikanya Zvotiratidza kuti kumwe zvinoitwa naMwari byereka ko ibintu kumva Imana ikora anozviita nokuti ndiMwari. Imana ibikora kuko ari Imana Anozviita nokuti anokuda. Imana ibikora kuko igukunda Anokuitira feva. Imana ikora faveri Nokuti havasi kubhalansisa kana kuti kuenzanisa kutenda kwako nechaukuda. Imana ntabwo igereranya ukwizera kwawe n'icyo usaba Saka ndine zvimwe zvinoitwa naMwari muupenyu hwangu. hari ibintu Imana ikora mu buzima bwawe Zviri beyond my level of faith. birenga kwizera gute Zvandasingatarisi kuti zvingaitika. ibintu nta n'inzego bizashobora kubaho Ndokuti mupasa mubeni wangu taura. ndumva pastor mbere yabivuze Tichiparidza tiri kustreet town. kubwiriza muri spaces runini Handinobvira ndamboimagina one day flying far away to other countries preaching. ntabwo nigeze nimva ko umutekerezo ushobora gukura indege nkajya ahantu kure kujya kubwiriza Kana dai pakaita munhu akandudza ndaigona kutauta kuramba. niyo hari kuba umuntu ubimbwira muri icyo gihe ntari kubishidikanya Was only just a street preacher. kuko ntari umubwiriza wo mu muhanda But I was surprised. ariko byaratangaje Bari batanga kuita zvinhu zvavo. Imana itangiye gukora ibintu by'iyo 6 months ago, mu mezi atandatu ashize I was in London, UK, kandi muri UK preaching.
from the streets. kuva muri first street Mwari uyu azotora kuna kukaza mu hot. imana ikaza gufata umubwiriza mu muhanda Omwisa London. ikamujyana London. Atumvira shimachi. Ntabwo nigeze mbitekereza. Kana baba yangu anaprofita. Iyo hari kuza umuntu uhanura Akaprofita kuti ugenda mu London. iyo ari kumanura ngo bajya mu Bwongereza Ndayiko tutsala usiana na. nari kubwira ngo reka wabona Ndayiko tutsala. ari kubwira ngo reka They are better preachers out there. hari abandi bazi kubwiriza hariya. Saka the doubting Thomas. Utizera Thomas Anything to attract Jesus. ntacyo afite cyatuma imana imuzaho. So did Jesus alikuwa kuna Thomas. Imana iri kuri Yesu kuza kuri Thomas. Thomas auza abantu bese ndina nditende. Thomas yabwiye abantu bose ko atizera ibyo bintu. So ndikubanza kudai. Ndikubwiriza ubu Unobona kusazotenda. ushobora kutizera Kuti business yako yuko business yawe ichakukura siri kuzimbabwe. yuko business yawe gukura cyane bana muri Kuti Zimbabwe basa lako yuko akazi ukora ichakupa mali yakawanda yokuta. yuko ikashobora kuba amafaranga Watu menshi cyane kutaisa shashiri nasi. ari muri ibyo buryo bimeze nk'ubu. Nota mapasta boma tokoro. Ushobora kuba abantu ko kuna pastor muri minsi bavuga Bandika loti tumeleta shinga. baba bashaka ko dukomeza kuba dukomeye Kumubita pamwana. kundi ukuntu Imana ikora. Kunoitwa pasinga fungitiro tupane zvinobuda. Imana ikora ahantu abantu badatekereza ko hari ikintu gishobora kuba wakoze. Ufuna kuna Genesis 1. Icyo tuma mubona gutangira igice cya mbere Bible rinotsanangura. Bibiliya isobanura Nyika yanga isina chinhu. isi nta kintu cyari kirimo Yanga ine rima. yari umwijima Yanga isina kana shape. nta nubwo yari ifite forume. Mwari wako batanga. Imana iratangira. Saka zvitatise mwari kutanga mabirira zvakaita. Imana ntabwo byayibuza gutangira. Mwari vanotoda ipapo panonzi hapana chinhu. Imana ibishaka babona aho Mwari vanotoda ipapo panonzi hama hauna. bavuga ko nta Shamari hatina basa newe. aho hantu inshuti zawe zitaba zikwitayeho. Vanhu mwari vanogona kuzvideredza. Imana ishobora kwicisha bugufi Come to level. akaza muri nivo yawe And make you touch. akakufata Zvawafunga fungidziro zvinobatwa newe. ibintu bitumvaga ko ushobora kubikora. Vamwe vanongene vanhu vanogona kuchititesi. Ndumva hari abantu bashobora Kune kumva zvinhu zvawakasangana nazvo. hari ibintu wahuye nabyo Une pamwe mwari pavakakujekesa. hari ahantu Imana yakugopesheje Kwete nekuti uri smart pakufunga. bitajyanye n'uko uri umuntu ufite ubwenge bwinshi cyane. Newo kuti ushamisika nazvo. nawe bijya bigutera ubwoba Kuti apa ndakapapona sei. ujya wibaza se abantu hagize gute. Ndi Mwari vakaisa ruoko rwavo. Imana yashyize ukuboko kwayo Vakamuchenesa ipapa. kunyuza aho hantu Hazvina kutogoroka newe. ntabwo biba bipanze. On Thursday night. kuwa kane nimugoroba Ndaigara ndichienda kumba. nari ntwaye igiye mu rugo So it was around my 11 o'clock usiku. yari nka saa tanu za nijoro. So vanhu vane tendency yekusamira pamaroboti. abantu bafite sisiteme yo kudahagarara ku maroboti nijoro. So robot raiva green kwandiri. roboti ryari ryanyeretse ko agomba kugenda. So kumwe munhu akuda kudarika aingopinda achiti usiku. undi muntu wari gutambuka yari kugenda avuga ko ni nijoro. Handizivi kuti takanzvengana sei paroboti. sinzi ukuntu twanyuranyije. Ndakatofunga kuti andirowa. njye nibwiye ko yangoze. But to my surprise, ariko icyantangaje ndakatodarika. naragiye Ndikatoshamisika kuti sei. ndibaza se byagenze gute. I'm not a best driver. ntabwo ndi umushoferi uri hejuru cyane. But I'm the best God who can protect you. ariko mfite impano yo gushobora kurinda. Nenunhu ndakatoshamisika unazo. yararangaje. Kuti ndakuzviita pasei munhu akati nako. twanyuranye n'iyi modokari kandi numvaga yakoze. Mwari vanoisa ruoko rwavo. Imana ishyira ukuboko kwayo Wokubvisa kutsaona. ikamukura muri agisida. Kwete nokuti wazvinamatira. atari kubera wabisengeye. Asi ndakatonamata nanzviri pane tsaona. ariko nasenga ariko Imana yanyujije iyo mpanuka. Handina kunamata kuti ndisapinde mutsaona. ntabwo nasenga kugira ngo ninjire mu mpanuka. Ndakatozonamata ndichitenda Mwari andibuditsa mutsaona. gusenga nshimira Imana yatumye no muri agisida. So hazvisi pakunamata kwangu. ntabwo bijyana no gusenga kwayo. Zviri pakunaka kwake Mwari. bijyana no kubwiza bw'Imana. So ndaona nyasha dzaMwari nabonye ubuntu bw'Imana. dzinondiambura. ibintu bw'Imana butumanikisha Zvinoita kuti ndiite saThomas. bituma mba nka Thomas My God, my God. avuga ngo Mana yanjye. Munhu akaziva nyasha dzaMwari umuntu ashoboye kumenya ubuntu bw'Imana haamanikidzwi kunamata Mwari. ntabwo bashobora kumufoza gusenga. Haafoswi kuimbira Mwari wake. ntabwo bamuforoza kuririmba Imana. Haafoswi kutambira Mwari wake. ntabwo bamuforoza kugira Imana. Nokuti anoziva kubera abaziyi kuti pane pandakaburiswa aho Imana yacishije nokuti Mwari wakanaka. kubera Imana ari So nziza. kana yakuuya kutambira Mwari, iyo Imana kuyibana hakuna munhu anondipusha kuti tamba. akuzi Ndega ndinoziva yegire nabizi kuti kune maakandibvisa yuko ari pasina kubva nekungwara kwangu, aho ntazi pasina kuita nekugona kumhanya, asi wakandibvisa netsitsi dzake. Imana yawe kubera yuko imbabazi zayo. Saka Bible richiti the race is not to the swift, icyo Imana ibiri ivuga ngo no the battle to the strong.
intambara ntabwo ari as time and chance ariko igihe n'umwanya are given to all. bihabwa abantu bose. Zabani shirito na mwana. Hari ibintu Imana ikora Shirito tunaraba chinamata mwana. bituma abantu bakomeza gusenga Imana. Chisamvira chafuma ni kuomba leo. Ibintu utigeze utekereza cyangwa gupanga. Iwewe utoli Thomas. Wowe Thomas Ushitenda. ntabwo ubyizeye. Una that capacity to attract faith. Ntabwo ufite ubushobozi bwo kubyizera. Asunusa na ni faith ya mwana. Ariko uhura na faferi Imana. Kuti mwali wamukunda. Kubera Imana igukunda. Saka Yesu wakada Thomas. Imana Yesu yakunze Thomas. Asi Thomas aruda Yesu. Ntabwo ari Thomas wakunze Yesu. Yesu wafunga ni Thomas. Yesu watekereje ibya Thomas. Agatopinda mu babu ni bantu bese bazizi. Yinjira mu nzu irimo abigishwa bose. Agasiya ni bazizi bese banotse. Areka abandi bigishwa bose bizeye. Agaenda na Thomas. Ajya kuri Thomas. Akatibata. Aramubwira ngo kora. Asi Thomas asheta Yesu. Ntabwo ari Thomas wahamagaye Yesu. Yesu wayo ni Yesu waje n'urukundo rwayo. Izo zozo zanaita kuti Thomas. Ibyo byo byatumye Thomas. Anakutwa n'abantu. Ntabwo yahuye n'abantu. Kuti fuga mauna mati. Ngo pfukama usenge. Bakamubata Yesu. Igihe yakoze ku maboko ya Yesu. Zanaita kuti afugame. Yatumye apfukama. Ati my Lord, my God. Aravuga ati Mana yanjye. Nokuti ishimari mashita. Imana ibi wabikoze. Kwete nokuti ndinotenda. Atari kubera nizeye. Asi nokuti ibi mantida. Ariko kubera wowe Ukajijatiza n'ubushatsi. unyeretse ubuntu bwawe. Andizio kuna kusana ni nyasha zamani. Hari umuntu uhura n'umuntu bw'Imana. Sekuti awubona ku explain. Udashobora gusobanura. Nutushabiswa nacho. Nawe biragutangaza. Kuti sero ndashita. Gutangaza uvuga ati si kuki Imana yabikoze. What God can do without me. Imana ishobora gukora itagize mu bantu. Iwo kana batofa marano na bali mwana. Iyo wowe wumva Imana ikomeza kuri Imana. Ano rabati na matwa. Imana ikomeza gusengwa. Bati bali anufunga. Ariko Imana yatekereza. Nesho upenyo wako. Iby'ubuzima bwawe. Sekuti anita mugari kunyengerera. Uburyo Imana imera nkaho iri kwinginga. Wanishamsa wetu. Nende kunyengerera. Kwinginga. What you can do without you. Imana ishobora gukora itagufite. But still after you. Ariko Imana And he loves you. kandi iragukunda. He can create other people. Imana ishobora kureba He can use other people. Imana ishobora But gukora he loves you. ariko iragukunda. Asimara pele kutaka shayo washite. Ntabwo ari Imana ishobora kubura icyo ikora ngo kubera wowe yakubuze. Anige mwali wa Jona. Imeze nk'Imana ya Yona. Jona akuramba kutuma. Yona yanze gutuma Asimwali wakutuma. ariko Imana yaramutuma. Akatozopinda mu woyo. Yinjira mu ifu Akaenda mu ifu. ajya ifu. Anga ashiramba. Yarari kwanga Asimwali anakuramba. ariko Imana ntabwo yanga. Mwali akatouza woyo. Imana ibwira ifi. Jona kuna akuramba. Yona ni umuntu utwanga. Kuna nimsikanzo. Ni umuntu utumva. Ati mwali akanuza woyo. Ariko Imana ibwira ifi Tishengetere kuna nurako. ngo bityo ni umuntu utumva. Musafukutura kuti wowe zati business yokuchengeta vanhu. Nimubwire ko ifi zari zifite business yo kubika abantu mu nda. Ukatomedzwa waitoti unotofa. Ifi yakubiraga yarakuryaga ugapfa. Bati Jona ari kudukure mwoyo. Ariko yari ari mu nda y'ifi. Muna ni nawe. Ni umuntu ufite impaka. Arabira mwari. Wanze kumvira Imana. Bati mwari varikuudza wowe. Ariko Imana ibwira ifi. Kuti zvekuti ari kuramba zvina basa. Imana ibwira ifi ngo ibyo atari kumva ntacyo bivuze. Muchengete. Murinde. Tine basa nawe. Mfite icyo gukora nawe. So asi Jona akanaka. Ntabwo ari Yona mwiza. Asi ndi mwari wakanaka. Ariko ni Imana nziza. Jona ari nawe. Yona afite impaka. Mwari agana kutuma bamwe vanhu. Imana ishobora gutuma abandi bantu. Mwari vari kunyengerera Jona. Ariko Imana iri kwinginga Yona. Usafane mwenge mwari ari kunyengerera. Hari igihe Imana imera nko kukwinginga. Mwari unasimba wose. Imana ishobora byose. Arikona kusika bamwe vanhu. Imana ishobora kureba abandi bantu. Anenge ari mwari w'usiku. Ni Imana mu gihe wowe utari uhari. Bari mwari tasima kunyengerera iwe. Ariko hari igihe Imana imera nkaho iri kwinginga wowe gusa. That's the love of God. Niko urukundo rw'Imana. That's the grace of God. Niko ubuntu bw'Imana. Chomutunga shafunga. Iyo ubitekereje Kuti he can do without me. yuko Imana ishobora gukora n'ubwo itagufite. But he is still sustaining me. Ariko Imana iracyabinze cyangwa Ukanyazozvifunga. iyo ubitekerejeho neza Kuti usanga kuti kuva panyika. yuko mu gihe wowe utarabona hano ku isi Ikaite kufamba zvaidi. isi yakomezaga kugenda Vanhu vaitongorarama zvavari izvi. abantu bakomezaga kuba bisanzwe. Hapana anokomplaina kuti vamisi. Nta muntu wigeze uvuga ngo hano umuntu udahari. But mwari vakasarudza kuti uye. Ariko Imana yashatse ko uza hano ku isi ukabaho Nerudo rwavo. kubera urukundo rwayo. Dai usiku. Iyo watari uhari Waikomplainira kuti. wari guha complain. But iye ndiye akamufunga umwana. Ariko Imana atekereje Kutenda panyika. kujya ku isi. Takisa mavengerwa unoitwa nevanhu. Reba ukuntu abantu bakwanga. Dai mwari akabvunza vanhu kuti uye. Ibaza Imana yari kubaza abantu ngo ese uyu muntu aze cyangwa ntaze. Vanhu vangona
kuna abantu bakwanga Tuliza mtulikire kufa. igituma udapfa Ni kubingo pesa. kuna abantu bakwanga nuko Imana ikuriye. So Jonah aluramba yanze asubirayo ntabwo ashaka kugenda so tutapina muboti risizende iko bigeraho yinjira mu bwato bujya ahantu atari kugera uvaka bamuvura bamuterera amazi ayi mwarane utsi Imana ari gufite ubugome right yari kuvuga ngo sawa atokojira wari kwa hose ifite zikuti tunuchaka maneno pale ndashaka undi muntu ujya kuvuga ubutumwa ati mwari wakaudza wowe ariko Imana bwifi kuti nyangwaine naro nubwo afite impaka katiromuna ndamukunda awusiwa kuti pane pakuita ntabwo uzi ko abantu tugira impaka kana chikazikatitsanyi iyo tuvuga tubwirwa duseka basecebiriza kupinda kuseni torowa tukajya inyuma tukarya titerere zikubanzwa kutawa ntabwo twumvira ibyo batubwira atitesha kati muchechi dukora ibintu mu rusengero awite ntabwo bikora ati awufina ariko ntabwo upfa business kutofa bizinesi ikomeza gushyira ntabwo urwaye timwana Imana ayikinozheseshi Imana yirengagije ibyo zvekutuni arusa jonasiya ibintu byose kuri ufite impaka nka Yona aina kutaura newowe Imana ivugana n'ifi kuti zvamakajaira kutsenga vanhu uichengeta nubwo abinyereye kurya abantu ariko uyu nguyu umubiki ani nharo batinopedzana afite impaka ariko turaza kurangiza ikibazo cyacu turi babiri ini ndinomuda njyewe ndamukunda aniziva arikuira anozozvisa muno rwamwari sinzi niba ari muri kumvishisha urukundo rw'Imana zvokasangana nazvo iwewe ibintu wahuye na wowe zvakauraya vamwe vanhu byinshi abandi bantu chizvichirana chirwere chiri muropa ravo bishoboka yuko n'uburwayi ufite mu maraso yawe zvakauraya vamwe vanhu byinshi abandi bantu wakadzidza navo kana kutokura navo abantu biganye cyangwa bakuranye havana kubuda kwaukabuda ntabwo baciye aho baciye kwete kuti vainamata sereka atari ko wasekaga cyane asina kuti akubuda zvake ariko kubera Imana urukundo saka kana yangu yekunamata mwari rero mu gihe cyo gusenga Imana haufanirwe kumanikidzwa mukuswa ziva mwari vakakubvisa ziva mwari machengetera anokuita Imana ikurinda ongatese tiri the time of covid ndumva twese mu gihe cya covid tese takaiona tufese covid twese twabonye covid was so dangerous covid yari dangerous cyane babata twane munhu anayo iyo ufashe ahantu ufite covid yakoze unosangana nayo nawe ushobora kurwara covid enda close to munhu anayo iyo umwegereye unenge uinayo nawe ushobora unoziva kuti pakati peda uzi ko hagati yacu tine vakatobatwawo nayo hari abantu bayirwaye havana mbofu batigeze gupfa asi yanga isina mushonga ariko nta muti yari ifite vamwe vakatoshaya kurapa abandi bagerageje kujya ku bitaro ngo babavure vakatonofa kuhospital ariko bajya gupfira mu bitaro vati uri pano ariko uri hano kwete nemungwara utari ubwenge bwa bwinshi mwari ndiye akaudza covid Imana niyo yabwiye covid kuti uisiya uyimureke woneka kuti vana mwari kuti musamedza Imana yabwiye uyu nguyu ntumurye kuna mwari akataura nemaproblems avo ari Imana ivugana n'ibibazo ufite zvekuti unongoshamisa mu buryo bwo gutangaza asina shuwa nezvinizvi byagenda kutofamba ariko birimo biragenda saka ipapo unofanira kunyorosa kana aho ubona ugomba gutera kumenya kuti my lord my god ukavuga ngo Mana yanjye koza ava handisiri nawo aha ntabwo ari njyewe kuna chinhu chaunosangana nazvo mulife hari ibintu uhura nabyo mu buzima zvaunonyatsoona kuti hakusiriwe ibintu ubona neza yuko atari wowe I remember when we tienda kuethiopia so nibuka igihe nagendaga Ethiopia na 2015 muri 2015 saka pastreet pataiparidza ahantu twabwirizaga muri festival vaimira vanhu vanoshanda kuairport hari abantu bahagararaga babwiriza bumva ubutumwa kandi bakora kuri airport saka ndaienda kuethiopia musiwo uyu munsi najyaga Ethiopia ndaitobvunza bhegi nari gukurura igikapu saka murume anondiziva kuparidza kustreet uyu mugabo wambonye asanzwe azibwiriza mu muhanda saka abva andimuresa yaransuhuje ndokubva andibvunza yarambaza kuti muruperekedzana uherekeje nde because haatarisire kubera nawe ntabwo yabitekereza yumva because ani kwaanondiziva ndiri hari aho ajya mbona he cannot imagine me flying to ntabwo Ethiopia yabitekerezaga yuko ugiye ashobora kujya Ethiopia because anondiziva ndiri paroti kuko azi mu muhanda but hazive mwari watinaye paroti ariko hagati ntabwo afite mu muhanda so akaishamisika yagiye mu mutangaza ikati no am the one flying igihugu ugenda because apana chinhu chokuti izvozvo zvega ibyo byonyine yakavairimainda to me byanyibukije kuti I'm not worthy yuko njyewe nakwiriye it's just the grace of God kubw'Imana because even pamberi pevanhu kuko no mu maso y'abantu vakunyatsoona kuti haasani hungu ashere urabona ko njyewe nakwiriye kujya Ethiopia nekuti pane zvaanoona kwandiri hari ibyo babona kuri njyewe asi mwari wakati watiranyesha ariko
Imana agira impuhwe. So kana nakutamani. Rero iyo gusenga Imana Ndino sauta ndikotse. ndabizi ko nakwiriye. Asitia ndio ndio upendo. Ariko niba ifite urukundo mu buzima. Sasa push me Mungu. Ntabwo nishukuma rero. So one day one of my friends. Undi munsi ujya mu nshuti zanjye. Akayakandira ati ndawutinda ku street. Yaramaze se kuki ujya mu muhanda. Bingo baretse mu church. Utajya kubwiriza mu church gusa. Aita sikuwa round part face. Yameraga nkaho ushaka kugira inama. Sandaka zumuza manje. Naje kumubwira nti Ndikati 2005 2015 nararwaye. ndikagenda ku musho. Njya kumusha mu giturage. Very sick. Ndwaye cyane. Nari TB. Nararwaye intuza gituntu. My skin became so black. Nabaye igikara cyane. Ndaishwera ndakarara. Nirirwaga ndyamye. A point of death. Mu gihe nari ngeze aho ngiye gupfa. Ndarota. Why don't want to go and preach the message? Imana arambwira ngo ngiye kujya kubwiriza ubutumwa. So I came back to town. Ndaruka mu muri harabe. Ndikamira kuti ndishiro wapi. Mpagarara mu muhanda ngiri kugirwaye. Ndikava kuchipatara ndomira pamuti toparitsa. Kuye ku bitaro baza mu muhanda nkabwiriza. So shamara ndikayakuya. Noneho inshuti yangije. Ichitinda kuchiparitsa muroto. Arambwira ese kuki wahagarara kubwiriza mu muhanda. Anizvo asingazivi. Hari ibintu atazi. Kuti Mwari wakandibvisa parufu. Imana ntabwo azi ko Imana yavuye mu rupfu. Zvisina kungwara pakurongeka. Bidafite ubwenge bwanjye cyangwa ku maplani yanjye. Mari yehospital yanga isipo. Amafaranga yo kugenda ku bitaro ntayahari. Asi Mwari ndo wakati rarama. Ariko Imana yavuze ngo baho. Saka Mwari akandiraramisa kubva panowerufu. Imana yambeshejeho uyobora mu rupfu. Andipushwe nemunhu kuti Abo musukuma ngo njye kubwiriza. andipushwe kudzinamata. Abo musukuma ngo nzere. Rega ndinotoziva. Yewe ngire ndabizi. Kuti ivi ndaindakafa. Yuko nuko na iyo nari gupfa. We're not going to miss you. Ntabwo mwari kubumva. Makarama musinagize. Usanzwe utanzi. Mwari aigona kureza mumwe munhu. Imana yari kuzamura guhagurutsa undi muntu. Mwari ari vanhu vakawanda. Imana ifite abantu benshi. You can use someone. Imana ishobora gukoresha undi You muntu. can ignore me. Ikanyirengagiza. But because you chose me, Ariko kubera yahisemo. I will worship you. Ndamwumva. Saka zvinoitika mukurarama. Hari ibintu bibaho mu buzima. Zvokuti munhu kana ava kuzonamata Mwari. Umuntu iyo aje gusenga. Akanzwisisa nyasha dzaMwari. Asobanukiwe neza ubuntu bw'Imana. Haudi kupushwa Mwari. Ntabwo bikenera ko usubwa Haudi gusukuma. kumanikidzwa. Ntabwo bikeneye ko tugushyira mu Saka unozwa kunetswa so. nicyo gituma wumva nk'aho abantu bari Kuti kukugora. amazamu ngatiitire chinhu chimwari. Iyo abantu bavuga ngo dukorere Imana iki Ngatiitire chinhu chipachechi. dukorere Imana iki kintu. Until ndanga kupushwa kumanikidzwa. Umuntu aba ameze nk'aho bari kumusukuma Nokuti anokangana. kubera yibagirwa. Kuti pane pawakagobata. Yuko hari aho wakoze Kwete nokuti unotenda. bitavuye mu kwizera kwawe. Asi wangotoriwo Thomas aitautaura. Hari na Thomas utizera. Mwari ndiye wakangotibatawo. Imana yakukojejeho. Zvese zvaunotora izi Ibintu byose ufata nk'aho ntacyo bivuze. hazvisi izi. Ibintu byose ufata nk'aho byoroshye ntabwo byoroshye. Inyaya yekuti unazvo. Ni ukubera ubufite. But dai waizwisisa. Iyo wari gusobanukirwa Even a marriage wanano chaipo. na mariage ubwayo It's not that easy. ntabwo byoroshye. Panoda nyasha dzaMwari. Bishaka ubuntu bw'Imana. Because even the beauty haishandi. Kuko n'ubwiza ntabwo bukora. Dai wese ari beautiful ari married. Niba umuntu wese ari mwiza ari kuba afite arashatse. It's beyond beauty. Birenze ubwiza. Asi kuti pane nyasha dzaMwari. Hari ubuntu bw'Imana buraho. So zvese zvaunoona zvakauya because une advantage. Ibintu byose bibwira ko wabibonye kubera ufite avantage. Maybe because wakadzidza une chikoro. Cyangwa kubera wize ufite amashuri. Kana kuti une ma-connections here. Cyangwa kubera ufite connection n'abantu. That's a lie. Uri kwibeshya. Makashayika nyasha dzaMwari. Iyo habuze ubuntu bw'Imana, Kungwara kwako hakushandi. ubwenge bwawe bubura agaciro. Kurongeka kwako hakushandi. Amaplan ukora abura agaciro. Kuti ma-challenges elife Ibibazo byo mu buzima haana basa neintelligence. ntacyo bihuriye n'ubwenge ufite. Vamwe vanhu vasina zvinhu vari kutambura muupenyu. Vamwe vanhu vari kudetseka mulife. Abandi bantu bari kugorwa n'ubuzima. Vamwe vacho vakadzidza. Abandi bafite ubwenge bwinshi cyane. Todarika iyoyo. Bafite ubwenge bukuru. Saka zvisina kufunda kwako. Rero ntabwo bijyana n'amashuri yawe. Thank God wakafunda yes. Shimira Imana ko wize yego. Asi dai Mwari akasakwanira nyasha. Ariko Imana itakugiriye ubuntu. Hazvirevi chinhu. Ntacyo uko ayo mashuri yakamarira. Bhaibheri rangu rinoti vanorinda kuita vakarinda vasina Jehovha. Bibiliya iravuga ngo abarinda umudugudu iyo barinze Vavaki vakavaka building Jehovha asi ivo abarinze batarinze nta mana ntacyo baba barinda. Iyo abayubatsi bubaka nta mana barinda ubusa. Babubakira ubusa. pane zvatinoona mukufamba kwedu.
ari tubona mu nzira ndakashika pakapa next araona ageze hari accident so mapolisi anga kutaona abapolisi baravuga kuti murume uyu atumwa nemunhu anga akadhakwa bavuga ngo uyu mugabo yakunzwe n'umuntu wari wasinze saka anga akadhakwa ndiye ari wrong bavuga ngo uyu muntu wari wasinze uri mu makosa but munhu atumwa yasina kudhakwa ndiye afa ariko umuntu wagonzwe utari wasinze niwo wapfuye saka life inodaro life mu buzima bweze gutyo kuti unongori correct uri mukuri uri right uri mukuri wabva wafa ugapfa watumwa nemunhu akadhakwa wagonzwe n'umuntu wari wasinze iwe uri good driver wowe umushoferi mwiza ari wrong ndiye anosara umuntu wari mu makosa akaba iwe uri right uri mukuri ugapfa kurati kuba right is not enough bisobanura ngo kuba mukuri ntabwo bihagije nyasha zamani zikashekwa mu upenyu wako iyo ubuze ubuntu bw'Imana mu buzima bwawe kona kwako akurere chini ibintu ushoboye ntacyo bivuze mu buzima bwawe ile tutaweza kudira mu upenyu ile utano kuna nangwani yirigeza ko umuntu wese wateye imbere mu buzima ari uko hari ibintu ashoboye shikanda zona makamara basacha wena kugeza aho nabonye abantu bafite ubwenge ntacyo bafite nyasha zamani zikashekwa ubuntu bw'Imana iyo bubuze tunatubatike mu upenyu ibindi bintu ushobora kutabigeraho mu buzima nokuti Thomas kubera Thomas akaitwa nyasha yagiriye ubuntu nokuti Yesu achitaura Yesu ari kuvuga akati vakaromba basatu yavuze ngo abahawe umugisha vanotenda vasina kubata abizeye batarabona saka Thomas mamubatisirei none se Thomas kuki wabahaye ikiganza cyawe ngo agikoreho to help you kugira ngo agufashe so mwari ndiye mubatsiri wedu Imana nayo udufasha urashaya mwari takubatsiri iyo ubuzima Imana bigufashe unogona kusabudirira ushobora kudatera imbere kungwara nekurongeka kunoshayiwa simba ubwenge bwawe bwose ushobora kubura akazi samumana kuti Thomas umugabo witwa Thomas akamira pasi yaguye hasi hakuna munhu akamuudza nta muntu wamubwiye ega wenyine akava nekuteerera nekuziva yasobanukiwe yuko kuti zvandaitirwa namwari ibyo Imana inkoreye ndaakufanira kunamata mwari ugomba gusenga Imana saka pane patinonamata mwari hari igihe dusenga Imana kuti vatiitire zvinhu kugira ngo Imana dukorere ibintu nepatinonamata mwari hari aho dusenga nokuti vakatotiitira zvinhu kubera Imana hari ibintu yamaze gukora zvatinobvira takumbira kana kutsvaka tutigeze dusaba cyangwa tugeze gushakisha asi tinazvo muupenyu ariko turabifite mu buzima unoziva munhu kana aine vana uzi iyo umuntu afite abana anofunga kuti kuva nevana ingori easy yibwira ko kugira abana ari ibintu byoroshye kusvika wasema nemunhu asina mwana kugeza aho uzahura n'umuntu udafite umwana ari kutonamata mwari uri gusenga kuti ana mwana ngo ariko nta mwana afite anotomuda mwana wacho aramukeneye ariko nta mwana afite iwewe une mwana ariko ufite umwana utone vana ufite abana hapana pawakanamata kuti mari tuve vana ntawe ugeze usenga uvuga ngo mwana w'abana wakangodisava kuti unobereka vana wabonye washidutse gusa yuko ubonye nawe ubyara but hauzive kuti inasha ariko ntabwo uzi ko ubwo ibyo usvikaona munhu asina vana kugeza aho uzabona ndopa uchaziva kuti wava nemwana ndimwana uzamenya ko kuba ufite abana nokuti kune mweya inokurwisa kuti usatomva nemwana hari yuko ikurwanya kugira ngo utagira abana tatine zvinhu zvatinobvira tanamatira hari ibintu tugeze dusengera hapana pandanamata kuseri ntabwo tugeze dusenga mu gitondo kuti mwari ndimutsei ngo mana mbyutsa ndatozvinamata nokuti ndamutswa naje gusenga kubera Imana amaze kumbyutsa hatisiri ndati mwari mangwana noda kusvika ntabwo ari byavuze ngo mana ejo bigomba kubaho asi unoona muna mangwana macho ndavo gushiduka ejo ndiho zvimwe zvinhu hazviitwi neprayer hari ibintu bidakorwa n'amasengesho is the love of God ni urukundo rw'Imana nokuti unotozoita prayer hari noneho uza gusenga wamuka kuseri wamaze kubyuka amwe mwana akakumbira nezuro hari umuntu wasabye ejo kuti mwari mangwana mundimutsa avuga ngo uyu munsi Imana uze kubyutsa kana kuti watozongomuka uzvo cyangwa nawe wabonye ko wabyutse ungatozotenda mwari watomutswa namwari uzagushimira Imana ariko wabonye wabyutse vatomwa chinanzi kuna kuseta alamu hari abandi bamwe ushobora gushyiramo alamu kuti alamu indimutse kugira ngo alamu ize kumbyutsa alamu inogona kutorira iwatofa alamu ishobora kukurira kandi wapfuye ntabyo anotomumutsa ndimwari kubyutsa ni Imana saka zvinhu zvaunotrasta nekuimba nazvo ibintu wizera kana kuimba nevanhu cyangwa kwiringira abantu vanhu vanochinja abantu barahinduka vanhu vanopanduka vanorashanduka abantu barahinduka asi mwari wakatendeka ariko Imana niyo kwizerwa so sometimes we take things for granted hari ibintu dufata nk'aho nta gaciro bifite because tinazvo kubera tubifite kosa zvinhu kana uinazvo iyo ibintu bifite inakutenda anokunamata ntabwo riteze senga kuti mwari vanime makumbo tu kugira ngo Imana ibone amaguru abiri akatikobereka ndinawo navutse nyafite saka patinozoona munhu ane kumbo one igihe mbona umuntu ufite ukuguru kamwe ndopanotanga kufunga dzitori nyasha naye nibwo nanjye gutekereza gusa ko umuntu kuba afite amaguru abiri because ane kumbo one anamubvira azvifunga umuntu ufite
Saka zvinhu zvatina three quarters ibindi bintu dufite is the love of God. mu rukundo rw'Imana, Not because you are prayerful, bitajyanye no kubera usenga cyane, but because He loves you. kubera gusa gukunda. Auna muzvikumbira Ntabwo ugeze ubisaba chikaozo unono munhu asina kugeza aho uzabona undi muntu utabifite ende asina chaakatadza kandi adafite icyo yakosheje, akamuberekwa akadaro yavutse ameze gutyo. iyo ndokubva waberekwa zviri right Wowe uvuka bimeze neza, aunobvira wanamata kuti mwari maita inhu zviri right ntabwo ugeze usiya kuvuga ngo Mana ndashaka kubera bimeze neza, wakangoti it's okay. wavuze ngo ni gutyo nyine byakagombye kumera. Mukurarama umu I'm just finishing now. Mu kubaho ubuzima, Joseph was in a foreign land. Yosefu yari ari mu mahanga, Ndokubva akudirira ari muEgypt. atera imbere ari muri Egiputa. Musamudza kuti muEgypt hakuna vanhu. Ntumbwire ko muri Egiputa nta bantu bariyo. Mwari vakamupa nyasha Imana yamuhaye ubuntu, even in a foreign land. no mu mahanga Imana imubura. Imomo mune vanhu veko vasiri kutokubudirira muupenyu. Muri icyo gihugu cy'amahanga hari abarimo batari gutera imbere, But unotouya munzvimbo iyoyo ariko uza muri mu mahanga, ujya mu mahanga, Mwari wokupa kubudirira Imana ikaguteza imbere inyasha dzake. mu buntu bwayo. Nokuti mune rero chaiko Hari abari muri icyo gihugu, bene igihugu ariko bari kugorwa n'ubuzima. so mwari waDaniel Imana ya Daniyeli kana mwari waJoseph cyangwa Imana ya Yosefu anokuitira nyasha imugirira ubuntu even munyika yevatorwa. no mu mahanga. Mune vanhu veko Hari abantu bene igihugu they are not making it ntabwo biri kubagendera neza, and they've got a better life kandi wowe ufite ubuzima bwiza, and you think you are smart. kandi bigira ko ufite ubwenge bwinshi. It's just the grace of God. N'ubuntu bw'Imana Because dai asiriye Jehova atari kuba ari Imana. zvinowadewe Ibikurwanya zvakawanda ni byinshi, asi zvinhu zvacho hauzvione. ariko ibindi ntabwo kubibona. Mwari anozvibata asati zvauya pedyo. Imana irikuza kukugeraho utarakugeraho. Kai Mwari vairatidza hondo dzese dzingagenesa your life. Imana yari kukwereka intambara zose zikurwanya, Waiwira pasi apo kuna wari kugwa hasi ugasenga. pazvinhu zvacho Mwari hakutendere kuzviona. Ibindi bintu Imana ntabwo ikomerera kubibona. Nokuti vanhu vacho dzichiri nhupi chaidzo. Abandi bantu ziracyarinda gusa. Vamwe mai vavo vaida kuita abortion Hari igihe ushobora gusanga mama we yarashatse kugukuramo ukiri mu nda, asi Mwari vakatendera kuti ubereke. ariko Imana yarabyemereye kuvuka. Izvo hakuna munhu akambobvunza Ibyo bintu nta muntu abikubwira, ende hauzvizive kandi ntabwo ubizi. kuti Mwari akambokuitira usingamuzivi. Ni Imana yabigukoreye utabizi. So Mwari usati wakumunamata Imana utarayisenga akanaka. ni nziza. He's a good God. Imana ni nziza. He's full of love. Imana yuzuye urukundo. He's got His mercy and His grace towards you. Imana ifite ubuntu n'urukundo. Saka usazofungira kuti kune zvakunyanya kuona Ntiwibwire ko ari ibintu byinshi uri gukora neza cyane, asi tenda Mwari vari kunyanya kuona mulife ariko yako. shimira Imana iri kugukorera neza cyane. Nokuti zvimwe zvawabatiswa Tomasi Ariko ibindi bintu Imana iri kugukoreshaho Tomasi, vamwe vanobvira vabatiswa abandi bantu ntabwo bigeze babikoraho. ukatonivereka zvakanaka. Iyo usomye neza Bibiliya, Only Thomas Tomasi gusa was allowed to touch. wemerewe, The rest abandi bose hakuna akabatiswa. ntawe wigeze ukora Yesu. But hazvina kuti Thomas ari right Ntabwo usoma ko Tomasi ari mukuru, ndiye aitorarama niwe wangaga, asi Mwari vamubatisa. ariko Imana yamukuje. Ndopanakatwisa life Nibwo nasobanukiwe ubuzima, ukatwisa grace. nisobanukiwe ubuntu, You will not judge people. ntabwo uzajya gucira abantu imanza. But zvimwe zvawakabata iwewe Ibintu wagezeho haisinyei kuti unonamata stereka. ntabwo ari kubera usenga cyane, It's just the grace of God. ni kubera ibintu by'Imana. Nokuti vanhu vavo vatori more serious. Hari abandi bantu bari seriye kukuruta. They believe kuti ana Peter ana John Hari abantu bizeye nka Petero, but they were not allowed to touch. ariko ntabwo bigeze babona ubuzima. Saka ukazoona vanhu vasina Iyo ubona abantu badafite, iwe uinazvo, wowe ubifite, don't judge people, look down on them. ntubacire imanza cyangwa ubaremere hasi. Ukazozvisawo kudavira munhu Iyo ubisobanukiwe ntabwo uzigera ugenda wirata ku bantu, because it's just the grace of God. kuko ni ubuntu bw'Imana. Because kune vakangwara kudarika iwewe Kuko hari abafite ubwenge kukuruta, vasina chavari nazvo. ariko ntacyo bafite. Iwe unotombongwara Ariko wowe nta n'ubwenge ugira, asi kune zvinhu zvinotobatsika. ariko wowe ufite ibintu bifatika. So it's just the grace of God. Ni ubuntu bw'Imana. Don't look down on anyone. Ntuzigere usuzugura abandi bantu, Usatarisire vanhu pasi. ntuzigere usuzugura abandi bantu, Usachinyire vamwe vanhu ntuzigere usuzugura abandi bantu, nokuti mune zvawabatiswawo naMwari. kubera hari ibintu Imana yakugejejeho. You are just Thomas. Uri Tomasi, It's just the grace of God. ni ubuntu bw'Imana gusa. So kana takunamata Mwari, Iyo turi gusenga Imana rero, let's love and respect each other. reka dukunde kandi duhane agaciro, Because it's all about His love and His kuko grace. byose ni kubera n'urukundo rwayo. I want us to stand up and pray. Nshaka ko duhaguruka tugasenga, Todati titende Mwari. nshaka ko dushimira Imana, Ngakuita munamato wokutenda Mwari. nshaka
ko dusenga dushimira Imana unoziva kwakakubvisa uzaho Imana gukuye unoziva machallenges awakasangana nawo ibibazo wahuye nabyo but you are still standing today. ariko uracyahagaze uyu munsi You are still standing today uracyahagaze uyu munsi because of His love and His grace. kubera y'urukundo rwayo Your marriage is still standing today. mariage yawe iracyariho kubera y'urukundo rwayo chaita kuti dzimba dzevamwe dziparare igituma ingo zindi zisenyuka chaigona kusvika nepanemba yako cyane kugera no mu rugo rwawe but your marriage is still standing. ariko urugo rwawe ruracyahagaze zvinoatira kuti varume vachienda zvichiriko ibituma abagabo bava mu ngo bakajya hanze biracyahari asi mumaoko angofunga kudzika mari ariko umugabo wawe aritonze muracyari kumwe. is not him, is the grace of God. ntabwo ari we ni ubuntu bw'Imana. Zvinoparadza dzimba dzevanhu zvakawanda ibisenya ingo z'abantu ni byinshi cyane but why your marriage is still ariko standing? kubera icyo urugo rwawe gihagaze Why is your business is still standing? kubera iki bizinesi yawe gihagaze Zvinorwa neutano hwevanhu zvakawanda urwanya ubuzima bw'abantu ni byinshi but you are still standing. ariko uracyahagaze. It's the love of God. urukundo rw'Imana. So unamato wako newangu, isengesho ryawe rero uyu I munsi want us to thank God. nshaka ko dushimira Imana Kuti my Lord, my God, senga tuvuga ati Mana yanjye thank you for your love. urakoze kubw'urukundo rwawe Thank you for blessing me. warakoze kubw'umugisha Thank you for the gift of life. warakoze kubw'ubuzima Thank you for your protection. warakoze kubw'inda Thank you for my family. warakoze kubw'umuryango wawe. Let us begin to pray. reka dusenge. Baba, tinokutendai nechako cheupenyu, takutendai neprotection nefavor yenyu. Hakusi kungwara kana kugona. Satomasi Mwari akalota kudhauta nekusatenda, asi makamutendera kubata. Akati, my Lord, my God, Father, I thank you. Lord, I worship you. Father, I honor you. I give you glory. I give you praise. I give you honor, for you are worthy. Makanaka Baba, makanaka Jesu, makanaka Mchele, unanipa upenyu, unanipa chakutka, unanipa chakufeka, unatichengeta mumigwanga, unachengeta nyamwenega nangu, unachengeta nyamwe wabereki wangu, nakutenda ine utano, nakutenda ine kudirwira. My Lord, my God, all that glory, praise and honor belongs to you, for you are faithful. What's my man? Be why be in the kitchen. I see me Jehovah. I never parade. You see me mad. I never. You see me mad. I never be cool. I see makanaka. Makajidere tababa. Mungu satenda kwa. Makanipa roko wadi ngonyasha. I thank you for your hand of love, favor and blessing. In Jesus' mighty name I pray. Amen.